Sambe somnyuzi thatha nawe mabantwana awubuke sambani angithi sizogroova la Friday namhlanje ubani ufuna ukuhamba phela sibheke somnyuzi afula kutekiwe ngeke uzokhala ngobhiya ngithi vele siyaphuza thina lana sidlela utshwala lokho asishaye bantwana asambe siyojayiva sigroove kuwe mnandi isikhathi kuse-early kanje nephatheka kaqale bantwana kodwa singusise inkosi phuse sesidle corona lana ngithi yona sisihlanisa asambe kubuka somnyuza ngithi vele thina sasibizele khona ukuthi sijayive kanje Sambe Friday kumnandi kunje siphethe bantwana kunje thina siyajayivela ngithi vela sicontrol thina sisidake ngathi uBarman uyangibiza uthi ngizoswapha ekhaya ngithi vele sengizobuya bhake champagne nofake champagne la usafuna ukudakwa kakhulu abezongane sijabule abezongane sijabule